Mani phaika Google AdSense nari jadi. Hai lam soko joto blog nai tongnai friends songrona ke tini ni blog hai ka tam video nai nyor to thumbnail no ki saiman jang nang na nor jani yago thumbnail no mani abon bumkha Google AdSense a Google AdSense no nanyan bagi ang tabuk thanani nai tongo jrainya Birendra Nagar ke Google AdSense ta mabo tubui payment porebo yago ani yapho claimant porebo ang norong kam ka sukrubi saikhanar nai ang je saiman sok jartei gasung tabuk thanani bagi lamo phaisok baikya sung kunai iko tai khorsa kaga tongo जों kunai tabuk thanglanyai जोंका para ganani lama no enke nogo khanya naso time ene bagai nogo khajakleya जों tabuk thanglaichonai lamani short kijan aji abon pore direct sogiman porebo norok video nai manai iko yang kaga phaikya tabuk जों thanglaichonai ja hai sok bai kya जों tabuk post office gana go aro post office ngai jang abono ei pabono post office जों tabuk hamnai mani bai kya tabuk जों no thanglanyai tabuk ke Birendra Nagar ni nogo phaisok bai kya tabuk phaisok bai drop Google AdSense ti haika norto nukhana thachingo engke जों naijana tai Google AdSense tamo ombo जों kisa saimalayana nor taitongdi o video no first class tabuk ang Google AdSense tiyo kisa norno saikna rona ang je saimamani joratoi ego Google AdSense ti haika nor suijak nukhana Google AdSense nai yangoi ko Birendra Nagar ni sijagabo ego nor nukhana obokhe ogoloktoi an bung rajak engke tai post office gabardi pias tagarula Blaze Gorpodokol ni te mobile number rojak Agartala Tripura 799004 obongkha gabardi ni pin code number engke abo gabardi o ang doi naiji yangai Birendra Nagar soika Birendra Nagar ni je post office ni code number 799045 iko yang tolo sijak tongo obongka Mumbai ni theke sokoi mani nornam phonogani iko Mumbai ni sijak no khana norok iko East Mumbai 63 ne rajak okay iko yang buskang te ke yaba hai Google AdSense bai ka man ha ke ang tabuk norno saran digin thangjinai Google AdSense man mani ke nini YouTube channel lo 4000 gonta tai 1000 subscribe ka khangke nanga pro monetize khanyan bagi option manai kaise apply hene suijak green color bai manai ke nangare click khayai koyekta fill khajanai tong naro koyekta suijanai option manai ke nangaro suimar nai ke suirman porbo monetize khakan nini je ek batas bai nang rang aji mani $10 ka khangke nangaro identity verification ma khanai identity verification ta mangke nangaro nini je kono India ni passport voter ID ke driver license ke pan card ioptiro banyang aro identity verification je kono kaisa no naw use khaimano ke nang identity verification khayaka no Google AdSense ni YouTube rong no ri rohoro ke tai nang identity verification khaipro no nang aro nini address of fill ma khainai paran bumong post office tai PS omtiro nang siri mantaro ke nin mobile number mar nai mai contact khanyan bagai yom haike nang rekhangke nang jora phaikengke 2 sapta ni bisingo ba 3 sapta haiko mas ni bisingo no nino Google AdSense phai sopainai iyo baike angbo tini mangkhata Google AdSense no eke no norok bo katalngai jodi no YouTube channel lo khulukjak engka maya khu ngi jang ke je kono problem rong hangke solve khainai mano ani ba kaisa problem kha gabor dibo sokai mani aro ang na chi yangi leroi yang jrainyao soktoi kha engka bo direct ang baike contact ma khaigeng ke je first time sopayo gabor dibo ke a jago contact ma khayo tracking number nei je first time phaima jago abo tongo ke je first time phaima jago contact ma khayo ar thangai ma malayo tracking number na khangkano je borok ma jago ani je o Google AdSense bo je borno rohoro a bor bai contact khainan bagai lama mani thangota tracking number bai yo ma ke contact khayai
जे कोन जागाव थांपनो नङाबनो नायमा फिटा ताबुनि पोस्ट अफिस माय फनो पोस्ट अफिस पन नंग नाय माने नाय याव हायता के याव हायके मांखा आ बेगन नरगन चुवा मनि बिसिंति मांखा नरगन बेलाय बेलाय खाना हामबाय हमेकन चुवाय थांदि ताई आंबो नरनि बागै तेव काम खांखो भिडिअ तो मनन बागै ट्राई खायनाय ताई चेष्टा खायनाय ओंके तिनि भिडिअ आसुक लग लाख हम सुजारते यंगनाय नेक्स्ट भिडिअ जों हाय ताइसे मालाय फैनाय तेव काहाम ब्लॉग नि बिसिंति